u to vrijeme nije znalo ko je vojnik, ko je civil, jer većina ih nije bilo u uniformi, nije bilo obilježja vojničkih i tako to. Tako da je samo u jednom danu nije poginulo 5 boraca koji su upali u zasjedu jer su ih usmjerili na jednu kuću, na jedno sklonište gdje su se navodno nalazile žene i djeca, međutim tu je bila zasjeda i ubijeno je 5 najboljih ljudi. Znači, izvlačeći te civile iz zone ratnog dejstva, dovodili smo ih u dio već oslobođen dio grada gdje smo vršili trijažu, prvo medicinsku koja je iznemogao, bolestan, ukazivana je pomoć, nahranjeni i onda su slati po vlastitoj želji, da li kod rodbine u onom bilu Brčko koji je bio pod srpskom kontrolom, da li u Brezovo polje ili neke druge, u Tuzlu se tad već moglo, ili bilo gdje su pojedinici željeli. I sve vrijeme i kasnije rata naša jedinica mora se okvalifikovati da je sačuvala dostojanstvo i jedan viteški odnos i prema neprijatelju, a posebno jednu humanost prema civilnom stanovništvu. Za vrijeme našeg boravka u Brčkom ratni požar se proširio i na naša neposredna okruženja, da ih tako nazovem, na područje Majevice, znači Tuzlanski region cjelokupan. I pošto je u Brčkom, da tako kažem, već sve bilo gotovo, koridor profunkcionisao, položaj čvrsto utvrđeni, ukazala se potreba da se naša jedinica povuče iz Brčkog i da ide na Majevicu da zaštiti srpski narod od najezde muslimanskih snaga iz njihovog najjačeg uporišta na ovim područjima iz Tuzle. Polovinom juna u stvari dobili smo naredbu tadašnjeg komande korpusa da jedinicu premjestimo u zonu Majevice. Što smo mi uradili i otišli smo na takozvano Gojino brdo, naselje neposredno na Tuzlom, gdje smo bili gdje su muslimani krenuli u žestoku ofanzivu da zaustavimo njihov taj ofanzivni prodor prema vrhovima Majevice. Prelazak iz Brčkog, iz Ravnice i Posavine, iz gradskih borbi na jedan novi način ratovanja, na jedno brdovito planinsko područje bio skopčan sa nizom problema. Trebalo je puno vremena da se ljudi ukopuje, da shvate da je to drugi način ratovanja, da to nije bacanje bombi iza ćoška i tako dalje, da je to nešto sasvim drugo, da tamo čišćenje nije kao naseljeno mjesto, da se tamo borilo jednim gerilskim, partizanskim, diverzanskim, da tako kažem, načinom borbe. Međutim, brzo smo se uklopili i za kratak period uspjeli da naučimo i da ratujemo i po planinskim, rijetko naseljenim područjima. Kao što se zna, 19. maja se Jugoslovenska narodna armija povukla iz Bosne i Hercegovine i počela da se formira vojska Republike Srpske. Taj nekakav prijelazni period, da tako kažem, zaživljavanja vojske Republike Srpske, odnosno objedinjavanja, stavljanja sve pod jedinstvenu komandu, je bio veoma bolan proces za mnoge jedinice ovog tipa, pa i za nas. Treba napomenuti da je bilo pokušaja da se i mi svedemo pod onu takozvanu rečenicu paravojska od određenih struja kojima očigledno smetali naši uspjesi, da se marginalizuje sav rad i jedinice i ljudi iz političkog vrha
Semberiji koji su na određen način svo vrijeme bili uz nas. Treba u to vrijeme pokazati da postoji pravna država Republika Srpska i prinijeti nekakvu žrtvu na oltar, da tako kažem, i pokušalo se i sa našom jedinicom da se proglasi nekom paravojskom, jer su se u međuvremenu, znači kako je rat odmicao, iskristalsale mnoge stvari, pokazalo su se i te nuspojave rata, ratno profiterstvo, krađe, pljačke i tako dalje. Počela je svojevrsna erozija morala kod određenih broja ljudi, počela je kolebljivost, tako da ta faza je jedna od najbolnijih faza, osim onih naravno prilikom pogibija u životu i radu naše jedinice. Međutim, sve vrijeme od našeg nastanka, znači bili smo legitimni, formirani odlukom legalne institucije, uvijek radili zajedno i sa tadašnjom Jugoslavenskom narodnom armijom i po posebnim komandama, a i formiranjem Vojske Republike Srpske, znači sve smo radili neposredno pod komandom tadašnje formiranog istočno-bosanskog korpusa. U tom periodu je na ovo područje došla i specijalna jedinica koja je počela MUP-a, koja je počela zavoditi i proganjati takozvane paravojske i tako dalje. Bilo je pokušaja, kao što sam rekao, i da se i mi svedemo pod jedinicu tog tipa, međutim prevazišli smo to na taj način što su nam iz komande korpusa poslali za komandanta aktivnog majora Branka Pantelića, poznatijeg